Il-Malta Vision 2050 se tkun waħda kuraġuża u komprensiva li tindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet ta' żminijietna. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela b'referenza għal pjani tal-Gvern fejn qed jara lil pajjiżna fil-25 sena li ġejjin, kif indirizza l-konferenza annwali ta' Ernst & Young f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta. Il-Prim Ministru rimarka l-importanza tat-tema tal-konferenza f'kuntest ta' realtajiet li għandu pajjiżna quddiem is-suċċess ekonomiku li rnexxielu jikseb fl-aħħar snin. Fil-fatt Dr. Abela aċċenna l-ekonomija li ġiet ipprovata bħala waħda reżiljenti anke quddiem sfidi bla preċedent li tfaċċaw fl-aħħar snin bħall-pandemija u l-inflazzjoni, partikolarment bil-kriżi tal-enerġija. Our economy has shown incredible resilience over recent years and has managed to emerge much stronger. The prime example is in our tourism sector, which many were declaring as doomed in 2020 and which instead has grown exponentially. But the same can be said of many other sectors, from manufacturing to remote gaming, to mention some examples. Il-Prim Ministru rimarka wkoll kif fl-2013 inqas minn nofs in-nisa Maltin u Għawċin kienu jaħdmu. Billum is-sitwazzjoni ferm differenti tant li pajjiżna għandu waħda mill-ogħla rati ta' persuni fid-dinja tax-xogħol fl-Ewropa. Madankollu kien hawn li l-Prim Ministru sostna li issa pajjiżna rid jiffoka fuq prioritajiet differenti kif elenka tliet bidliet ewlenin li se jara li jwassal fosthom kif l-investiment attirat lejn pajjiżna ikun ta' valur miżjud u li jwassal għal impjiegi ta' kwalità u mhux ta' kwantità. It-tieni bidla tifoka fuq kif il-politika tax-xogħol f'pajjiżna tkompli tkun iddirezzjonata minn waħda li toħloq l-impjiegi għal waħda li żżid il-ħiliet tal-ħaddiema. Sa dan it-tant Dr. Abela rimarka li l-miri ekonomiċi ta' pajjiżna jridu jinbidlu minn dawk iffukati biex jelbu l-bqija tal-Ewropa f'termini ta' tkabbir ekonomiku għal dawk iffukati biex jagħmlu lil Malta fuq ta' quddiem fir-reġjun f'termini ta' tranzizzjoni diġitali u ħadra. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern qed jaħdem qatih biex jindirizza realtajiet emerġenti f'pajjiżna fosthom dwar investiment dirett barrani ta' valur miżjud, politika ġdida dwar l-immigrazzjoni u miżuri fl-immedjat li jindirizzaw it-traffiku. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li fil-baġit tal-2025 il-Gvern se jkompli jiddiskuti mal-imsieħba soċjali biex jiġu implementati l-bidliet għal viżjoni ċara, dik ta' Malta reżiljenti u innovattiva. Malta Vision 2050 will chart the country's strategic path for the coming decades, taking an overall and a holistic approach that focuses on improving the quality of life for all. It will be bold, comprehensive, and forward-looking, addressing the challenges and opportunities of our time. Key milestones will be set to guide our progress with significant targets to be met by the year 2035. Our vision is clear: a resilient, innovative Malta.